Like Kambiang hapo Miklia Industrial Development Corporation Limited. Ia kanik application ada ban pelaj du jongka arpunyo terik jong benai feb arjar punriu. Bat ka application kelas sedang nadu jongka arterik jong benai balai arjar punriu bat ka hadu kaspo beje bat ka kut hadu mentau benai kasan terik benai basau hadin jongka arpulai genta. Bat hadin jongka tekepo rika link gin sakhang no. Hakapede bat jongka nika application pihak ban apply online bat Kamiklia Industrial Development Corporation Limited ka kod application nam ta kino ki badai citizen apo India baki kwa ban apply nam ta jukini ki post ki ba per ki badan hang ni apo bat kitu ki candidate ki badan interest sepang kene pila aru ban visit di kanika website www.midc.makeindustry.gov.in pila ban visit di kanika website pila aru ban klik di kanika website bakam sukepi na po jong ka description box saja sabu iki website bapin yo ban lay direct kanika website lane pila aru ban lay nyopo jong kanika website rpa.miglia.gov.in kakertek jong ka post ka way kade assistant manager ka pay level kade pay level khatnyo ka post nam ta jong ki UR kala tang iwe nam ta khasi jantia kala jadu sautali nam ta ki garu kala lai tali ban nam ta jong ki total kan long hadu pratali ki post nam ta jong kanika assistant manager bat na mentaru ki essential qualification and experience kamud ba ki dei tu ibala pas ka BE civil lane equivalence na po jongka BE civil lane B art lane komjuru kita berlepas ka MBA finance na po jongka MCom na kanu jongka university lane ka constitution ya ki artli ki post but minimum 2 year of relevant post qualification experience kabaningkong kadai preparation and finalization of financial statement kebaar kadai loan appraisal and financial analysis kebalai kadai working knowledge of TDS compliance and GST return filing bat kapos kebaar kadai junior assistant kapel level kadai pay level kandai kipos kilai cadu nyutali kawe nam ta QR lai tali nam ta ki khasi jantia bat lai tali nam ta jongki garo bat ka education qualification na bata jong kane kade gitu ki balapa se ke degree na kino ki university na ne la kino jong na po jong ka institution ka age limit nam ta jong kine ki post kade khat pras nem shaneng bat kum juru ki bom patam ya ka lai pu ars nem shaneng ka kasnem kade khat pra hadu lai pu ar bat nam ta jong ki SC ST kemud ba kade 5 year age relaxation mo batam ta jongka date of birth ka jongpi ka jong pensisa kin page na po jongka matric rane na po jongka secondary school living certificate na lor jongka ne kim na asu ban pedang de ki we pat jongki certificate batam ta jongka method bakin select eki candidate na ki pass kan shembaj na po jongka writing test bar kum juru na po jongka personal interview writing test nam ta jongki assistant manager kan dei bej na po jongka MCQ pattern bat ka syllabus nam ta jongki assistant manager kalong kumni haruma section wise question nam ta jongka general english ka dei do shispa arpho mark bat ka quantitative aptitude and reasoning kan dei shispa arpho mark nam ta jongka general knowledge bat ka current affair kan dei prapho mark bat nam ta jongka basic computer kan dei prapho mark subject paper engineering finance and banking kan dei shispa ka total barok kan dong spa mark bat kabar kadai nam ta jongki written test jongka junior assistant ya kan iru kan don tangka MCQ pattern kamu rubah ban choose by tangki MCQ ka syllabus kalong ka general english kan dai chis palai phomak nam ta quantitative aptitude but reasoning kan long chis palai pho general knowledge but current affair kan dai chis par pho basic computer kan dai chis par pho ka total kan long sanspa kibayo ban lej pat chaka personal interview ki detang kitu ki candidate ki bala declare na nei pilap ki bala pass ya ka written test mur ki long eligible ban lej po jong kanika personal interview hakabay de kani jong personal interview pat ki la ban decide na po jong ka Meglia Industrial Development Corporation Limited shaka final kitu ki candidate ki bala ban panbiang e baro ki dokumen ki badan kam po jong kanika post kamud ba kin long ki original dokumen hakabede ber ke education qualification nata ka date of birth ke certificate ka de schedule tribe and schedule case nata ka community and order certificate whatever required kamur kino ki badan kam hakabede ber katai kan buat ka rule kan de ban qualify sepo jongka personal interview
Kamut bab ya penbiang bahai ikut barok jun kam kat kumbalapan hakap te kasngi lan ne te kapor anda bah pira de ban pas ya ka written test nam ta kajaka ba pini ban tre hadin pila de ya kane kamut ba kat kum ka jung peniat jupu napo jongka head office Shillong bat kat jing transferu fit by the corporation kamut ba kin pentip ya pi na pu jongka corporation nam ta ka jing seo jongka fees nam ta jong kini gipus nam ta jongka assistant manager kamut ba kan David Syajar bat nam ta jongki SC ST mut kan long tang sanspa Syajar kamut ka nam ta jongki tuki UR ban ta jongki SC ST jongka nika assistant manager kan David sanspa kawe kapus bat nam ta jongka junior assistant ka fees kadai praspa nam ta UR bat sauspa nam ta jongki SC bat ST ya kan application pilaru ban seo dak bapanan kam ya kadibit kom ATM card net banking bat kom juru UPI nata payment via net banking debit kom ATM card ru kumju pila panan kami kini haba pisio ya ka payment ka jongpi basakan mau season 4 bab itu kibakwa ban apply kene subhaban sa check apo jongka description box ka jonga kan sabu ikiling kibaper hakabaya dei bapin apply badai kabadai bapin kwa ban yo sibun kijing tip hilaru ban view apo jongka dokumen kan sabu apo ke website ya kan yang sabu ru apo jongka description box ka jonga hilaru ban klik hang tai bapin yo sibun kijing tip kibakam ni aru lada pi kwa ban pe jadi batang kini kijing pentip kan wara spi mentak kan mau ban share ban like ban subscribe dui ka channel ka jonga na kapor berkum juru hilaru ban join ya ka WhatsApp channel ka jonga ban sabu apo description box ka jonga bapin yo sibun kijing mentoy hawaya dei bat jong ki kam nan ki post ki balai ka bay dei bat kaman la kasngi titang kini kijing pentip ku bless sibun